Following the recent claims of some of the residents of Hima Langren on the status of the province under Southwest Khasi Hills district of Meghalaya, a representation of another group of people under the same province had countered such claims by stating that proof of the misuse of authority by the chieftain of Hima Langren, Paim Nangtes Emyong, is evident through activities being carried out by him and his aides after being elected to the current position in 2011. At a press conference held on the 27th of July 2023 in Shillong, the residents of Hima Langren informed that cases against the chieftain have been registered and an intervention of the Khasi Hills Autonomous District Council has been sought by most residents of the province of Langren who have been witnessing from time to time the misuse of authority of this aim through the newly constituted management committee that include 5 members and 5 traditional heads or lingdo. In their approach to the KHADC, the residents demanded the scrapping of certain laws formulated by the committee and also the dethroning of Paem Nangtes Emyong, who has been violating the age-old traditional administrative powers of Dorbar Hima Langren. Arajar kapai, all about penlong yang dorbar. Mereka mesti lah penlong yang dorbar. Nomor poin kerjau, berpapa, dipaipa, dilihat terbar. Selama orang yang dorbar, agak bawa rak yang mereka an, kam management committee. Kami ka an kalau persajur, kami jenis day, jong ke hima ke jongi lah. Persajur, nomor kami ada ya ka dustur ka riti harek sunsa hima te lor kata ka nurim ni khod ke hajar jo hima ni awan ni mi ban ni panchai ban terus ke tulan ba kani ke jingle ke jo sim kalau bab kelas kam je lati ko de khun hajar jo hima ukam je lati ko businessman ban ai je ne ka civil subdivision ke badai hapo ka apa sama hapok ka himaran hagasno apa sama la ai jaga ne tang ki arte kisa ba la silu harme option la silu daga dorba hima tini persyaken habas kasil ni dorka panyo daga sil da ka dorba hima untai pansil da ka management board committee Jadi kuat bangsa syar dah komunismen pun, ni kuat bangsa syar hi dah usia juga hima. Tehalan kata kenalin, niwa mentah ban bersyar, ba kajingle jom usia, kalong kaba layai, ya kit khot jom kikot ke aja juga hima boleh, ya kit khot juga hima, layai sibuk. Tehalan kata kenalin niwa mentah ban bersya ini nama kertum kecingkran jongki menen ba hapo himalan ren ladon karoi kapak nadu long sim lasipun karoi kapak handre kertum kecinglat jongap kun hajar ubang ayam mai hapo himalan ren ngarep kare hapo himalan ren kabamut don develop area don roy don pa Kabamut ba kita urut kedetan kijing jalan bakla jauh pada. Hapo himalin nadu isnem di meladek mensuan ngimpadon kita di arteri kita di bor sensyah hapo hima. Dan kata kadal ni persajur kum ki hajar hima. Namar ba ya kan iga management board kilasna banyak pihak yang kijing don em jong hima. Te kata kadau ni kum ki kun ki hijar nimlah bansu bokum ni nama ki kun ki tijung ni haka pateng la sales ni kun ki tijung ni lese nimdon shu kata ki himal ba daga kisna ki kan ya management board te ki bun ki ni andi bala sna wat haka ba labu aliang ni ki om ka eka property mo properties di lapi ya mata jom dan ega kami jom u ne pa im nang tes im ba
ya ka kendau jong ka himalang ring ka badai ka lalu ngamtila ka pendentang li kila ya dibat hagi arbentah te naduk kapor meswa kimdon pembita rei daka burom bat snopia ikwa ba nimpenlong tangkawai kata kabor bersejarah ya kahima nimkwa makin mi arteli bat ya jing mi ke jing don jong kan ka gini ki mampo kendauru kila sa di akanta tingi don ke jing snopia ka bajur ba